Buonasera a tu. E noi io voglio vous parler d'oreille. L'oreille che è l'Epifania, ma che ora che in limousine nous disons plutôt l'oreille. E che un po' lo modo io lui famo débat per sapere co galetto e lo miei, si che lo francipeno, lo galetto alle pume, lo briozzedo, ou sa pas de che. E après che a fait des goûts, après tout, minzo merda, io bellusseux. Mais c'est nous en limousine, lo galletto, disais pas che è lo miei, ma lo galletto tradizionale che è lo briozzedo. Je ne saurais pas vous dire si che no petto le vedo o 40 o sei pas cuisinier, mais di lo tradisi limousino che no galletto briozzedo. Et en parlant d'oreille, un petit proverbe qui nous dit que le jour est l'unzin per Nadal d'un pe de zau, per le jour de l'an d'un pe de l'an, et per l'oreille co se cunei. Vecchi, anne. E come d'abitude e oblida da zute caucore. Faut be dire che l'oreille che rono feito che se fogio per tu, ma lui fa de minze de logaletto co se fogio pas beuco di notre campagne, co se fogio plutôt un vilo di de famiglie borghese. Vecchi, che te coche lo buno, anne. Un de chizzo.